I poz ekipa, dobrodošli u još jedan video na kanalu Balkan MLG. Ljudi, evo nas nakon dugo vremena. I ljudi, ako se pitate what the fuck, Balkan MLG boy igra na Mineplexu, igram, znači ljudi, igram, da, uče se, evo ovako, polako, zbunio sam se. Učestvovao sam ljudi u jednoj nagradnoj igri i pobjedio sam. A ta nagradna igra se radila o Minecraft Premium account, znači dobio sam Minecraft Premium account, sad igram. Kad ja dobijem još jedan Minecraft Premium account, ne znam samo hoće li se to desiti, ali ako bi ga dobio, znači, radio bi giveaway i vama bi dao jedan ovaj moj Premium account, mislim pobjednik bi se javio i to uglavnom ljudi da, znači odem već minut. Ljudi, uglavnom ovako se radi, ajde znači da počnemo, sačka idemo na Explorer level. Create a villain, Halloween Minecraft player. Ok, hajde probam Elytra. Što im se Elytra sviđa. Gledaj kak seksi gledam sa Elytrom. Wait. Oh, fuck, brate. Staj. Stani, hajde ispali se. Vidite, a vi gluposti ba. Hajde nek se ispali. Šta je? Puh, jebem tigricu. Neću dislike level. More znači se dislajkovat. Glupog levela, majka mila. Rampa izazov by Leo. Ok, evo, znači, ovo su neki hama naš. Play. Ljudi, uzmi ako si igrač, uzmi ako si rampa. Ako si igrač. Dobar dan, rampa ili igrač. Ovo je level za rampu, nadam se da će se svidjeti, pozdrav. Rampa, pozmi ako snimaš, ja sam Leo, kada posjeti moj kanal Leo Leonardo 111, nadam se da se sviđa kada level. Pozdrav, uživaj. Pozdrav za tebe, nisam rampa. Izaberi vrata, sačekaj. Wait. Oh, kill him, baby. Fuck! Ja sam se sjebao. Okej, dosta mi je poizena. Bi pokazio, neću ti uzeti. Izazov TNT run. Kako brzo upade. Hajde. Odeš mi 4 minuta na jedan level, jebo te mutvak. Više me sjebao ovdje. Bravo, prešao si TNT run. Sad pobjedi neprijatelje. Stvari su... What the fuck is wrong with you? Ok, Leo Leonardo, ja ću posjeti kanal, pošto ti znaš, očito imaš smisla za pravljenje mapa, mogli bi joj nekad ti igrat. Se mjest da lik, sad ja uđem na kanal, lik ima 200.000 subscribera, šalim se, znači. Oh my god, sad sigurno nas nervira ovo što klikće mišem. Ali šta ćete? Samo da ja uzmem ovo. Okej, ovo. Kako otvori vrata, jesam sam su rekao. Evo ide na 1, evo ide na 2.
Dobro, to je, ne, to ide tu. Evo ako idem thumbnail. Ako ne moraš proći PvP, idi s ovim smjerom. Nope. Da pođem jedan golden apple, zato što znam da sam biti unutra. Nisam pođe golden apple. I zašto ne da se pođe golden apple? Evo ga. Oh, what the fuck, brate, šta? Ode! Ode, momak, dođe mervom! What the fuck s ti, momak, je uradio, Leo? Oj, Leo. Daj ti meni Milka. Evo što je ovaj momak, evo ovdje. A šta je ovaj sniftness? Speed 8 minuta. Speed 8 minuta. Ovdje momak je rame. Viš mogu sam jednostavnije ovako pokupiti sve. Okej, ovako. Knockback sam stavim se ovo. Okej. Ne hodi, izađi. Vidi da KMC. Luka 2-3. O, jebim ti vrata. Okej, evo Zobri, evo Raje. Koji sam debil ispusti, znači, jebot. Ćao. Zobraline. A sranje. Zatvori vrata. Neću prvo daj. Okej, što sam upotrebljavao više strele. Wow, kako se vidi. Ja hoću da vas uvijem, ne veće više vremena. Okej, borimo se sa lukom. Ovo je opasno. Hoćemo malo da me ubije. Hajde. Ajde, ako ubijaj malo. Hajde malo. Hajde, zarošćeš. Okej, pobili smo sve. Hvala što si igrao, nadam se da će se video level pozmi, ako nisi hvala na igranju, like level odmah, nadam se da će se svidjeti jer sam radio 4 sata. Okej, Raja, lijepo je sve dizajnirano, ali ne vjerujem da je radio 4 sata, maksimalno je mogu raditi sat vremena. Znači, djeca lažu, idemo like, ja nisam ni rampa niti ko, ja sam sam svoj, ja sam babin i mamin. Eto.
Ok, vidimo šta bi još mogu. Sport, easy, parkour. Ajde probamo parkour. I sada ne mislim, parkour najviše mrzim. Ne znam kako, ali znate gdje sam ga najviše volio igra? Na tabletu. A video sve propade. Ok. Jump boost dvojka. Boom, oh shit, ovaj jump boost ne traje dugo. No, shit, brate. Ne mogu da vidim da sam noob u ovakvim prostim igrama. Op. Ne, jebim ti tetku. Eto, slučajno sam opsuo. Hajde. Ode. This will trigger OCD. Oh, kill him. Jesi ti vidio šta ja znam? Damn it. Made by Electro JD AK Austro Alex. Ok, hvala ti Electro D JT i Axa Austro Alex. Znači, ovo je veoma cool. Sviđa mi se ovaj level. Da nije baš puno bilo parkura. Dobro, ja ne volim kad si imao baš pretežak parkur. Jingle. Ne znam šta je jingle. Aj, brate. Okej. Ja samo idem. Okej. Znači možda bude i fight ovdje. U ovoj noći se ne znam šta se dešava. Ne, pa sam da napaš. Kako to cool napravljeno. Ne, popi se. Creepers, boom. Creepers say boom. Je smotano, majka mila. Ender Pearl. Vidiš, ja kontam, sad znam zašto služi Pearl. Šta noob? Šta mu udara? Sana da kokio sam. Sam. Tako. Smije da znam da će biti još nekakvih sranja. Ok, prisnimam 14 minuta, MigZJC also commented on picture. Ok, sad ovo mi je lekcija da kad snimam da nikad nastavim ulogova na Facebooku. Brrm i propusam. Nisam. Oh my god, ja mislim rekao dol. Stani. Ovo mi treba. I ovo mi treba. Jel da? Ja. Ok, idemo dalje. Sad vidimo neđe postoji nekakav button. Oj, majka mila, koliko će vas još reći? Mrš, ba jebute, otac. I gdje je sad button?
Ali šta je vosa? Postoji odba neka caka, ja tu znam. Samo nam je znam gdje je ta caka. Aj, vidi bat na materici. Gledaj, evo, gledaj koliko ima ih. Stani. Ovo je nekakav button bio. A, to mačka. Ok, evo nas. I pozdrav ekipa, evo nas u novom videu, danas ćemo da jedemo govna. Osti malo Piggy, gdje je onaj Piggy? Piggy! Čuki! Oj jebim ti tetku dijete. Karoton stick, nametag. I kako ja moram njem dati ime? Pujda. 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 Jebote pujda. Pujdo, brat. Pujdo, brat. Gdje imamo ovaj Shilda, nisam ni primijetio. Tipčan ja. Tipčan ja sa... Nema, a može. Može, ba. Umri! Daj, saka! Seto moje oko od tebe. Cuki. Da, cuk. Daj mi cuko. Hoću tako. Ne da, cuki. Aj, vidi evo, viđaj evo. Stani. Stani, ovo propašćemo. Moralo se propasti. Ne mere. Hoću cuku. Kako da maknem sa siđe s ovog? Aha, na shift. Bam, san. Damn, san, kako ti tu imaš hlef? De cuku, jebem ti cuku, ja. Eto ga, to je bilo to. Ako vam se nije svidio ovaj video, ostavite like. Šanse. Nisam još ni završio. Ok, ako vam se svidio ovaj video, ostavite like, share, subscribe i do sljedećeg viđanja. Imate jedan veliki poz od mene. Adios.